Poduzetništvo nosi dobre i loše neke situacije. Bilo je nekih nepretjerano mudrih odluka. I općenito u tome ja smatram da možda mi tu na ovim prostorima, ne u Hrvatskoj, nego u širem prostoru, možda ne razumijemo šta je zapravo poduzetništvo i normalna stvar je imati loš dan, lošu poslovnu godinu, donijeti lošu odluku. Ja zapravo mislim da je razlika između dobrog i lošeg poduzetnika što dobar poduzetnik prije riješi problem koji se dogodio, prije se, ajmo reći, digne kad je pao, i to će ga osnažiti na sljedećem nekakvom projektu ili u sljedećem poslu. A mislim da je našim prostorima zapravo sramota. Otvorili smo nekakav posao, pa evo to nam ne ide, pa svi se toga sramimo i to skrivamo. Posao je posao, ja se trudim ipak pogotovo negativnu emociju maknut van posla, ali ipak su to samo brojke, dok je tu neko društvo, neki prijatelji, obitelj, zdravlje, to je samo novac koji se nekad izgubi, nekad zaradi, nije to neka velika drama.